Gününün gündük öğretçiler, istin istetçileri. Bigi tattallah minne oruyumut, Respublikaga bir eder oruyununan biller. Oruyumut 912 günüger 1965 yıllarga törüktemide. Bu yıl mamnu bir hem ağızsılı bolla. Sitten kostunlar baydak olan pромышленный oruyunu kilser. Elbek aras oluksuyan ülelir, kamsır, ayar, tutar, kengi ulatar. Sılın aksın oriyonu türdünen Mirney oriyonun günleri geranan aras, kabarnak, terehinleri ıtabıt. Onno can serge örü kötөгүллен kıttar. Bu yıl usurantılla komoy kohonno, ayık kuttak, kohonu kıttarçıları tühülgelergeri töbüründen mustabıt. Bediğe törütsizlerin doyduların tuğunan istinlik yiyem suruygut, beye suruyutun kohonurun bar jonga taharı kut. Bilgin hegin gitiger Ege Respublikanskay общественный tümsü kökte kıttarçıda. Алмазная перо литературный tümsü Чилene. Ayar kod tümsü Salayaçıda. Minne yoruyonun kulturatını üdüle kulühede. Saka Respublikatın müragadeytin Baçuattak veterane. Российская Федерация ületin veterane. Ta sürek nehelegen Baçuattak oluqtağa. Faina Vladimirovna Gerasimova min doydum min neygen belki suruygut kohonun сахалы уанна мучалы, мой город колыбель счастья ген переводунан kohonun ағам иhdинлеріға. Min doydum Mirney. Alamaz tas külümem içerdeh, sargılağı uluqtaq gün tölbem, eder sas örüge yürütün, çeçige olduqtaq Mirney. Min bugün sömürden turamman, u saqatılınan uruydan, doğrıtçı toyevin eygin, algıstaq ırınan ayqallan. Bu sirtten an bastan erekkes gün tağın bultara, ürü yol kıyımınan çağıllar alamaz öskəvi tuyatın. İrele qorağın bereger saharga sandar atıllıta, legente oğun yorsoğuçu bulbuta ot sahılır dutun. Ot sahılıyatını higer, qalış tas jirimni sağılla, kustuğu sarıyalı oynuttu, sıgayda tırmır kutanan. Mini hem toyuktaq bahılay, kohonun tılgar kolbağın, köppüte külümnes keng dolga, kustuğu oynutur gün taha. Alamaz tas sardana kıyımınan, sukkullar sulusta ursunnaq, üç sögöйсө tölür sürükte, eye jol korata Mirney. Uruydur ayxallır tılınan, uluqana muktar toyallar, raqtan çugastan eyeha, eğarde bastığın ıdallar. Anı tutuğlaq korapıt çeçiri saydarın tohugar, oğan arasa muktar tümsenler, oluğu uğan sarebetter. Alamaz çağıllar sarıyla sarsıngı keskelbit beliyete, sürürdün sandarda külümden balıskan saydığını tüstete. Üyetten üyağa sayda tur, saxabıt sirin ar sarga atırda, eye jol sarıyalı gınattaq, jollanır korapıt Mirney. Min bugün sömürden turamın, u saxatılınan uruydan, doğrıtçı toyevin eygin, algıstaq tılınan ayqallan. Мой город — колыбель счастья. Я сегодня торжественно и гордо на чистом якутском языке славлю громко песней алгысом, таюком восхваляю тебя. Озаренной улыбкой алмазной, наполненной счастьем и светом, вечно юный и прекрасный город юности моей.
Утром рано-рано с восходом зари на берегу речки Ирелях нашел старик Легентей старую лисью нору. С этого самого места нашли сверкающий блеском счастья солнечный камень-алмаз. Закурили мирно трубку мир. Воспетый в песнях-таюках дедушкой Василием Сымгах огненный камень-алмаз нашелся на этой земле. Стоит гордо на якутской земле, сияющий блеском радуг летней, как аймленный бриллиантом дорогим, мой город юности мирный. Биги та сүрек бейт нехилегер, бейтин чалкай олоғын олорон қалларбыр, биги ыдыктыр, биллер көстер кихи бейт Николай Ильич Данилов болар. Кини эдериддағыттен совхозка рабочайынан, эме да учуталынан, миннейдағы гокка аграсық начальнигынан, келин нехилек жағылтатын бағылығынан өркемге үлеләбідем. Ületin kemiger beye ayar ületinen jarıktanlar ete. Ügüz qoğonlara, kepsiyenlere kini suruyutun doğulurlar. Ondan bilgin bihigi kanna dağını diyen qoğonun Fyodoruptar diyek ergeninen ağıların isteyenin. Xanna dağını, öydür ebet, sürağım kündü doydum, bu tobuya mursunun. Қаһан қанна дағаны, ақтар әбәт мен дуғам, таптыр сирим, та сүрәғым чаран петін. Қаһан қанна дағаны, өрүймеген кытары, алтыхаллар көрсүхәлләр, үйеләнне ақтарым. Қаһан қанна дағаны, күйтер ақтар, болуғым, үтік сирим, батуабыям жоннорын. Қаһан дағаны, қанна дағаны, аймақ біле жоннор бун, уруйдур бун айқаллыр бун, умнубат болом, уруйдуғым айқаллығым, бар жоммун. Минней орыйонун олықтағы Örkemge kis brahnan ülenebit Valentina Alexandrovna Markina Северный Друккен коғанын ағы Российская Федерация үліға бедерәні Розалия Ивановна Евсеева. Валентина Маркина. Северный друг. От палаток до каменных стен ты нелегкий свой путь прошагал. Милый город, ты молод совсем, но ты близок и дорог нам стал. Не боишься морозов и вьюг, теплотой согревая людей. Город мирный, наш северный друг, ты душой никогда не старей. Здесь якутское поле чудес, где алроса сияет звездой, где алмазов рождается блеск, день и ночь глубоко под землей. К этой славе причастны мы все, от последних до первых имен, что прошли по Вилюйской косе к трубке мира от тех давних времен. Постарели герои твои, совершившие подвиг труда, или рядом с тобой полегли, чтобы ты оставался всегда. Словно россыпь алмазов в снегах, зажигаешь ты мирные огни, и останутся в наших сердцах наши будни, как лучшие дни. Продолжаем мы наши дела, и под северным сводом небес пусть хранят нас твои купола, и звучит над тобой благовесть. Мидней оройонугар бир тарбакка баттанары бастың суриятчыбы элбек киниге автора айыркутта Августина Яковлевна Ломкунова болар. Кини коғоннорун, айымныларын,
Ағыл ұрдаққа ұрақы қынаттан, көтүтен ес қоғаннақ алыптақ тылларда. Ол күрдік білеген, белой ночи в тас үрәхе ген төрәбіт тойдутун, тас үрәғын чуңпу үрін күйінін туғынан ағы олықтақ библиотека үләйді Клавдия Горовна Адамова. Сладкой неги замерзла природа от горячих солнечных лучей. Возрождение, сила и свобода до краев наполнено все ей. И сама я также притихаю, потревожить тишину боюсь. Лишь душа, как птица, вверх взмывает, белой ночью напевая грусть. Да, Сюрях, прекрасен в эту пору, летней ночью снящейся зимой. Ты душе надежда и опора, возвращение светлое домой. Биги та сүрәк битигәре биллер көстөр жомнут элбектер. Онтон биддестере гражданская доблесть беле кахайна. Российская Федерация опса юректәһинин бачоттак үләһте, Саха Республикатын үрәгәреген туйгуна, Саха Республикатын учуталлара. Мирный районун үрәгәрегени үтүләк үләһте, педагогический үләбетерәне, Батубия нехлеген бачоттак Олоқтаға Ольга Иннокентьевна Иевлева ағытығар Степан Овчинников тас үрәқтен қоғану истин сеңәрін. Степан Овчинников тас үрәқ. Алады алытығар чөңірік көмістәқ, қалаңа да батыр, қалың сіз тәңкеләқ. Тас үрәқ, саныбын құрутын. Айылған семеға дуғабын маннетта, сөгейдәқ салғының сүрәқпер сөңтеді. Та сүрәқ, сүрәқпен ән сүйдім. Кехәтін чүшақтар, үріннен бігіллер, тириллер түптетін, бүрінен нұраяр. Та сүрәқ, таптатым әнеген. Үләдейік бар жаммын, үйеренер үтчаппын, үліге барып саран, ұллақпын бағардым. Та сүрәқ, таптатым әнеген.